Iya. Sampai uni jilbab hijau tak sandar tadi nampak demo. Biasa saya masalah. Nah. Iya. Nanda ke tukar lampu. Ini dua ibu-ibu. Lapas saya dulu ya. Lapas saya dulu. Jangan dipikirin, disambung nomor lagi, berlawan tukang berlagu. 87 tertuduh, ada 87 angka tertuduh. Tersenyum si kuning langsat, 54 dicatat, 54. Coretlah sobat, 54 dilihat. Belum Masuk penyudah. Iya. Masuk pecah taluannya. Mama kami nan meja muko le coki mama. Berapa coki mak? Rusuh Nagari Jambi. Kalau rusuh Nagari Jambi mak kalau awak sama awak 50.000 ini. Itulah awak sama awak. Itulah pokok si wadon. 50 ampe. Iya. Alhamdulillah aku kebetulan ada orang ngui. Nyul ndak ngui dah. Nyul 50 ampe, ndak 50 ada. Kan cari adu di siko. Iya, nana bos sabi 50 ampe. Iya. Kalau angui yang bahagia. Cuma kok salah masuk apa? Tiba dia mak salah masuk dia bahagia. Nan memang kita kan enggak beliau udah tuh tadi ya betul. Iya. Kok salah masuk kamar namo mah. Karena tangan beko de urang tua. Iya, itu biasa. Dia kalau beko kok aduin itu semua dege beli. Itu awak kena tangan beko. Iya. Kalau angui bisa bahagia, cuma kau salah masuk, nak bisa bahagia dah. Iya. Ambo lain ngerti perasaan beliau mak kadang-kadang nyodo kelelahan. Iya, kadang-kadang nyodo rematik bagai ngilu-ngilu dalam tulang. Iya, hamil tak menentu, langsung hubungi dokter. Nah, masih lanjut sabari 5 angko. Tarik musik. Sabari, kalau tidak terangga suara cari di layar monitor. Angkonya ada rezeki. Jalan-jalan ke Manado, jangan lupa membeli pala. Kalau niat mencari jodoh, cari yang hitam seperti saya. Disambung nomor kanda, kayu bilangan bulan. 29 cari 29 selusin ayam di kandang. Angka cerdas sayang 12 angka pandang, 12 dalam bilangan. Tralalala. Ayo, saling membantu. Iya. 2 balai 27 5 ampe 87 nomor 7. Iya. Barek kemari ya. Nan di siku ba kaban? Barek kemari nampaknya. Agi na laweh tu cie. 23 tabao, 23 angkonya. Oi
dua ampe puluh tujuh. Oi buyang orang cari aku. Kau dupe anak rantiku, dia tuh aja tali pandang, menangi adik di pintu, malape udah berjalan. Ampe puluh satu di tangan, ampe puluh satu datang, ampe puluh satu halun adonan mau. Jika kaguo kita kaguo batana padi, 72 dicari, 72. Oi upia disambung dulu. Kampung ayo di Padang Panjang, Sumatera dulu baguncang. 26 nan datang, 26 di Padang. Oi buyang orang jani aku. Bakal barang si kumbang, si upia lai ado. Kami datang nak maminang, bagi orang jani aku. Kado si ratu Jepang, 80 angko datang, 80 dipandang, alun juo adonan menang. Baaka banyak sayang, Goyang ya. udah minta digoyang, digoyang di dalam sana. Goyang dah. Goyang. Goyang. Hey. Le banyak joki uni-uni di siko wa. Wajah seriusnya satu wa calur. Iya. Sampai uni di baju sanda tadi tempatmu. Biasa saja masalah. Hah? Iya. Nanda ke tukar lampu. Ini dua ibu-ibu. Lapa saya dulu ya. Lapa saya dulu ya. Hujan gerimis aja, ikan teri di asinin. Jangan menangis aja, yang telah pergi jangan dipikirin. Disambung nomor lagi, berlawan tukang berlagu. 87 tertuduh, ada 87 angka tertuduh. Tersenyum si kuning langsat, 54 dicatat, 54 coretlah sobat, 54 dilihat belum. Masuk penyudah. Iya. Masuk pecah taluannya. Mama kami nan meja muko lecoki mama. Beracoki mak. Rusuh negara Jambi. Kalau rusuh negara Jambi mak kalau awak sama awak 50.000 ini. Itu lawak sama awak. Itulah pokok si wadon. 50 ampe. Iya. Alhamdulillah kok kebetulan ada orang ngui. Nyul ndak ngui dah. Nyul 50 ampe, ndak 50 ada. Kan cari adu di siko. Iya, nana bos sabi 50 ampe. Iya. Kalau angui yang bahagia. Cuma kok salah masuk apa? Tiba dia mak salah masuk dia bahagia. Nan mangkit tangan ndak beliau udah tu tadi ya betul. Iya. Kok salah masuk kamar namo mah. Karena tangan beko de urang tua. Iya, itu biasa. Dia kalau beko kok aduin itu semua dege balik. Tahu awak kena tangan beko. Iya. Kalau angui bisa bahagia, cuma kau salah masuk, nak bisa bahagia dah.
Iya. Ambo lagi ngerti perasaan beliau mak kadang-kadang nyodo kelelahan. Iya, kadang-kadang nyodo rematik bagai ngilu-ngilu dalam tulang. Iya, hamil tak menentu. Langsung hubungi dokter. Nah, masih lanjut sabari 5 angko. Tarik musik. Sabari, kalau tidak teranglah suara cari di layar monitor. Angkonya dari sini. Jalan-jalan ke Manado, jangan lupa membeli pala. Kalau niat mencari jodoh, cari yang hitam seperti saya. Disambung memegang kanda, kayu bilangan bulan. 29 cari 29 selusin ayam di kandang, angka cerdas sayang 12 angka pandang, 12 dalam bilangan. Tralalala. Ayo, saling membantu. Iya. 2 balik 27 5 4 87 nomor 7. Iya. Barek kemari ya. Nanti siko ba kaban? Barek kemari nampaknya. Agi nalaweh tu cie. Iya.